Niwirigiro bwakwa ntuku yaku ya Jumanne ni agirite ni ngukugwata ogeni kirinteto cietu ceruthe mwena rwa iri tariki 6 mweri ni jwa 5 mwaka ni jwa 2025 nkureterete ntutu kuma kona cionthe cia nthiguru iji ya Kenya. Amona ntutu iria nkureterete ni Minister mweru wa miunda Meru Joy Karwetha gukuchiria mitanda wa kuweza kunywa muma na ndege ya minister bakirigirwa gweta kuthoma kwa kiumia kimwe. Mbunge ya Meru gukurukia bajeti ya Mpongeri. Mirandi reo ya kwamire Meru atetheria bakwebera guchokera. Harimu anene bamachukuru kuga iba kuigika CBE kenda arito beta na mbere bwega. Mwona niretwa mathitho ni Maureen Kiremi na ningetwa Maureen Kinya. Kuthingatira mutino jwa barabara antukwizi kene Tanjone Egembe Central na lori iria yakamatete into Kathumba gwetaga Batula yaringanire na bikibiki na ndagitari munene Githuwa Shira augete antubaire bario ndereba wa lori na bikibiki ibo batere uturo bwa ndagitari Githuugete mwingi ijo bati kuthithairia muntu utungata bwa mbere kagita kare agwatwa ni mutino kenda kuonokia uturo. Dennis Mugendi ni agutwambithia. Kuthingatira mutino jura jurumire ntuku inka ithiri antu gukumenyekana Tanjone barabara ni akuma farm kwena makiutine rero ririra kamatite into bya miako ina mitentere siangari Batula iratere mwerekera na gukondoria agendi ndagitari munene murungamiri wa sibitari Nyambere bofo mushine omawa Githuwa Shira ritwathira antu bairi nibo bakwite kumena mutino juu na boni ndereva lori na wabonda bonda muwanja barigitwa na kurekerwa bana njasi yao na bairi nabo bamatukwa sibitari nenene ya Meru Rifaro nyontu bakwithwa bari na banja cia kiongo. Ile ajali ambayo ilifanyika kule upande wa Kiengo na wale wote ambao walihusika waliweza kufikishwa katika hospitali yetu. Kwa jumla ilihusisha watu ambao walifikishwa kwa hospitali yetu walikuwa 11. Kati ya hao 7 waliweza kuhudumiwa na wakaenda nyumbani. Walikuwa na ajali ambazo zingeweza kuhudumiwa na wakaenda nyumbani. Kuna 2 ambao walikuwa na ajali kwa kichwa ile ambao tunaita head injury ambao walihitaji kupewa rufaa na wakapelekwa katika hospitali kuu ya Meru kuhudumiwa zaidi. Na kwa bahati mbaya kuna 2 ambao walifariki. Kuna mmoja ambaye alifariki akiwa pale kwa site na kuna mwingine ambaye alifariki akiletwa hapa kwa hospitali. Ni mbio yombi gutuma mtu agakwandiria mutino jwa karika. So wakati ambapo ajali zinatokea huwa kuna majeraha mingi ambayo yanatokea pale na huwa kuna athari ambazo zinafanyika wakati ambapo watu wanajaribu kusaidia. So kile ambacho tungependa kuhimiza watu wetu ni kwamba wakiweza wapate kuna ule ujuzi kidogo kuhusu huduma ya kwanza ama first aid. Na jambo la kwanza huwa tunasema tunaangalia yale mambo ambayo huwa yanaweza sababisha mtu akaaga immediately na huwa tunasema ABC tunasema maneno ya airway, breathing, circulation Mtu akishindwa kupumua hiyo itamuua kwa haraka. Hiyo ndiyo jambo la kwanza. Njia ya kupumua airway ikiwa imefungika, shindwa kupumua, hiyo itamuua. Jambo la 3 ni circulation, maneno ya damu. Mtu akifuja damu, apoteze damu, ashindwe iishe kwa mwili, hiyo pia inaweza sababisha mtu akaaga kwa haraka. Utaro kile mwingi na bunebu. Jambo lingine ambalo huwa ni la muhimu sana tunaangalia kuna ajali ambazo huwa zinatokea
kwa hii sehemu ya shingo ama ile tunaita cervical spine. So katika hiyo sehemu ya cervical spine huwa wakati ambapo kuna ajali inakuwa iko kwa hatari sana, kwamba mtu akisongeshwa vibaya na apate jeraha pale inaweza sababisha kifo kwa haraka. So kwa hivyo huwa tungetaka sana wakati ambapo hata watu wanahudumiwa, tunataka mtu akuwe, kama kuna mahali popote ambapo pamevunjika, anakuwa immobilized. Kama ni hiyo shingo isikuwe ikisongeshwa sana, asongeshwe in a very stable way. Kando na hayo, ni vyema ukiangalia katika kaunti yetu ya Meru, Mungu ametubariki kila mahali, utapata kuna wahudumu wa afya karibu. So ni vyema tungeweza kuwajulisha, na hata sisi kukiwa na ajali, kuna namba zetu za simu, mnatujulisha. Tukiweza tunatuma madaktari wetu, na hata tusipoweza tunapeana mawaidha na tunawasiliana vile ambavyo tutahudumia watu kwa ile huduma ya kwanza. Dennis Mugendi, Weru TV, Ijembe, kaunti ya Meru. Mbunge ya Meru nĩrĩkĩtie gũkũrũkia mbanjeti ya mpongeri na arua mbanjeti eje ina mũgarũrũku kathumba kenda ĩtania na ũriti ngũgĩ bwa ngavana Mũtumantu Ĩthĩngia na ndĩ ngavana na kwĩrĩgĩrwa gwĩkĩra mbanjeti eje kĩrore na arĩa itigere mĩeri ĩrĩ yake mwaka jwa thirikari jukinya muthia. Mũthuri Mũriũki na riboti ije. Nara county assembly ya Meru nĩombĩte kuruka supplementary budget ĩrĩa ĩgateithĩrĩria ngavana Meru Mũtumantu Ĩthĩngia gwĩta ngũgĩ mĩeri ĩtigere kĩthirikari mbere ya budget njerũ ĩthomwa. Which report was laid on the table of the National Assembly today, the 6th day of May 2025 during the morning sitting. Will as many of our similar opinions say aye? Will as many of contrary opinions say nay? The ayes have it and the motion is passed. Kira, can we take the... Na kiri supplementary budget eje kira kionekene nĩ mbeca iria cia thuri kwĩthwo ikiandĩka mandaktari, arimũ na andĩko bangi bakĩthirikari ikĩthwo na ndigi kwa kĩndũ nyingĩ nĩkenda cita ngũgĩ gĩtũmi nĩ magamba njĩra jarĩo jambo ndiwa andĩko nene kaunti ya Meru. So muno no mbuge mbeca taira ibuje kurara thina na service bond kama na ora aratura service bond ya Meru kotini ntuko nenge bagatura kotini. So na magamba je bando jari kotini na service bond bando itukomba gwita nguge ya kuhaya kana kuandika no ntukoti itebetikiritie. So no ntutwekirite mbeca che kuandika naku bwa mbeca bote 189 million mbeca ira itumba gwita ni kuandikana na twarekera chiendelea gukarakiri treasury tutumba gutumira naja Meru. So tuka move mbeca iu ki batumiri jange chitakiri mantujan development akiuga nande mbondi wathorania ogoti no mwanga ukokie maguru nikenda gutigirira kuthorania mbeca nyingi rigatetheria witi na mbere ndene kaunti ya Meru. Source revenue yetu tugite tukoja projection yari tukoja milioni 550 na tatuga mwaka jojo adirajo thirikari ratombire kuoja milioni 580 na mo 381 million na shortfall ni akwiyo 170 million. So tuena issue mono na revenue na mchemoni jo athithirwe na ntu revenue bakaranthi na waziri tukwenda itingo ba revenue tumenye thina inairi nontu nkurika na Meru gire projection chia Meru ira no yoja up to 3.8 billion. Tumenyeketha mbeca ka tutugomba koja mbeca bwega kana chioja wa ikaura, lakini tutendelea ku ukara na revenue bond ikuoja mbeca nganene muchara jwa ni 360 something million. Amana bubu awathinererio ni gwakaira cibia nasari nontu wathobora buryo muruga kandrathi bakaira cibibi na mbeca ira ikwathura ni nkai. Control budget yakuga utembeja uticheki chibati gwita kunenganirwa kairi ndene mashukuru ni wakuga akauga mbeca ngugi ya gwaka classroom ebati kuja no through contractor na eto akinyao tukaigwa twahinyirika na it means contractor manyanwe ero ake class atumba gwaka class na milioni mono tunakwenda gwaka class naona gafainda kawe. So na kwenenya VAT na VAT na taxes ilio, lakini ndio gwaka tukite cheki antwari bomba kwa so bongwa lokali matiro lokali nyamuntu gwaka komba kutha eloko na cost ya gwaka kanyia tugwamite irasi bigwamite over irasi 30
ndene county yetu yonde over 30 classes. Muthuri Muriuki, Woro TV, Mutirio Kangangi. MCA Kathomba ibaumirite na kugwata mbaru kwambirwa kwa kithaka kiria bakuga gikongera ukaria miankene ya Meru na Isiolo na kuthiria maitha akiaria baugite conservancies igatuma nterecho ijiritige siasa bakiuga thirikari ya county ya Meru ni kugita bunthe kumbikika kenda gutigira ntura yu ni kuthiria nkuchanio na kinya wagagia. Nicholas Chabare na ripoti tariria. Issue ya conservancy no ya tuteithia tumba kuriria ambo across our side. Obura maitha mathite na mbere notema antamentere mwanya muno ntere-ino ochia Igembe indi MCA batongoretwe ni munini wa speaker mbunge ya kaunti ya Meru Mwenda Ali urano wa MCA Wandi ya Njia MCA wa Kangeta to Stephen Mbijewe wa mwana mutongeria agobara abakaikire mbunge ya kaunti ya Meru to Mwenda Ithili ibebumiretie na kuiba kuwatanira na mantu meya kuthondekwa wa conservancy ntere ino cha Rwanda ruru nikenda kuriganiria maitha mamana antu ba kaunti ya Meru. Natushokerie mutuma Gavana wetu nkatho sana nuntuba kupush agenda ire kwithwa twina the Nyambene Conservancy na twira ntu betu ithirwe community conservancy na kintu kikiomba uteithie kika buffer zone ki wamba bubu kuendelea bong'ombe at least mathina yewe yonthe ya area yewe yengite muno apart from kuyo kwa ng'ombe antu kuorowa itone tenya dhuluma ingi cia nkamira iki ya rikwarite kuria miunda yantu kwina issue cia njou pia kwithirwa ikilukira mwankena yu na inya dhuluma ire kubwithirwa akina mama riba wita kurima nao oni romba yakwa githirikari ni operation ebwethwe baraba kuya ng'ombe chetu na mburi chetu nikenda thirikari komba kwithwa echoka cia ng'ombe yu kintu gebile kwina issue ya conservancy tukwenda twithwa twina conservancy nonto ng'ombe chetu iweta muno kwenda twithwa twina buffer zone ekwiria amba kuma Githii Samburu county bagila area cia Embe kana area cia Meru nya thirikari nene waziri Murkomen itukwenda operation kinya kithira operation kinya that na manta conservancy operation no short term na yo mbo tutethia no short term solution ro mbo tutethia countana na maitha ya na antu baraba Rwanda ro ibagire operation so thirikari utiro twakira oboiti operation utiro twakira no ngatugenda la request for operation no ntorore abaikirwe mwane kwenda kuthithwa atongoria boi baturire barambia kwaria kwelenkana bagua abachokia ng'ombe cia Meru so no ngatugenda la request na Murkomen ito wita Meru kenda we ya Meru uthikira thinere chi Meru kitakene sometimes may not be even the president lakini wewe waziri ri kote kuyothikira thina we kwandiki na ngwa gwikurio bichine oguba kioria antu ibatige gwikira siasa untoni bobo nonto bakoretwa conservancy no bomba gutethia antu banterino warira bakuromba kinya thirikari ne onethi na mbere kutha operation egitarire bagikara kurutha conservancy ino get the long term solution ewamba bong'ombe brabo thirita purio na antu bara itonga bika bira bina miunda na arabika selfish bagya kwa selfish bawo imiunda yo kwenda kuyuko imiunda yo no ntukithaka kira ikangaseti kithaka ikangaseti kuma ke county council Nyambene tikia muntu ikia community na ibo tukwenda ya community conservancy twimita community conservancy na tuembere kwina community conservancy nyingi muno bila tukuromba antu betu baikira siasa na muno antu baba wekira siasa land grabbers barabete bakaitira ithaka na ariku na antu barabara affected batina thina na batu twa support governor mtu ethingia ke resolve ke establish the Meru kana Nyambene Conservancy inkwenda ku request governor ke ndo ichio nde cha mando ya kurwa na umaitha no ndo itukubwithia budget governor na rakuonda mbike wikwa akienda tu support na to request to support as county assembly nyawe tro ina barabara ithuki kwa twe kanto bate kumba gwithwa ngari ucha bori chichi komba gwithwa ikinya na ukithakene so tukalwelia ora tukomba gwithwa tukibwithia ka budget nikenda barabara chikomba kwenjwa na ngari ikomba gwithwa ikithia ta ng'ombe nau igwithwa ikiurira kuma Kangeta Gembe Central Peter Nicholas Chabare.
Rais William Ruto ntukuyanarwa ni amukirite riboti ya nkiama iria irathujaga baria bagatwika kamishina bankiama ya miankana ithurano IEBC. Kamiti zithiritwe ikithuja kamishina baba ntuku Kathumba Nandi, na ria rais aberite akathingatira katiba kenda Kenya itana mbere buria kubati. Rais na kwirigirwa gwikia marietwa za mbungene jario za mukaririgiti wa nkiama ya IEBC na kamishina baba rondeni ntuku mugwanja jore Boniface Mwongera agutariria. Nayo kamiti ya mwanya gutara mabitha banki ya IEBC ratongiretu mukariti Nelson Makanda na Munino Bilinda Kiome nini nkerete Rais Ruto ripoti ya onye kudro bakithi interviews kwa nkurukia mweri mwana nusu. Amen. Kimi amokira Rais Ruto na bakadhi ntupo kudro baidhi ngoginjega ito ni nyakasoro. Etere na kiwatho kamiti ya bwana Makanda na Bilinda ndira ntuko 90 kuma kagite ne karaba mbiri kudhurune maitu ya ntubra konda kujuria tonya tutu arabe tobe chunga na kudhuru be thuja kirindo kumangirie mwamba kana jara 48 na kudhuru be kinyira antu igara rimwe na batandatu na baba nande we tobe thiru interviews kuma kirigite ke mukaririgite mwanka ya kiama kana commissioners na kuma kiri interviews chanto igari mwana batandatu ripoti le banekera Rais Ruto ntukwenarwa ina marito 11 na jojo ijo mutrata jo kedro jo idingaterwa kiri marito ya 11 kuna jeri ja karirigite na kenda ja kiama nyume ntuko muganje shidro chidira Rais Ruto batera kwedro agitara kana kedro akiorota marito ya tandatu ja kiama na remwe remo karirigite na kuna na jeri mbodho kwa kuna marito jana ya kedro ya itijanirwa na ona taraka norota akedro akinenkeria bunge rete batere kwedro ikijokia nkuruke ntuko mogwanja kamite wadho bunge ninya bunge sene sido shekara mona sido chidia kodoja rebatere kodo idi report na kunenkera kiregaro sho ejeri sido shigete keria na gukurukia bonge na bakomenya ukeja kwa kuritori kedro legothi bunge ja kwangereka ndo mukaririgite Rais Ruto akedro chokera karina kureta territory atigire nabo wanyuma likedro ikurukira mutaratara jo mwero kaire na kuko nukedro wikareka kire mukiama kana kiama para bomba kugwethwa ngiripotera ntashauru TV kumaje karone bya bunge kingi nangine ne kine kimushoni Nairobi mbita Boniface Mwongera. Minister wa Miunda Omwero Joy Karwetha Kiugo Karia ni arikite kunywa muma na kwambiria ngugi ya gutungatira Meru. Joy uria ukinyire Meru ni akwamukirwa ni ayuthi na chore bawe ugite ageka wirane bo muma jwawe kire Meru na kabatungatira uria kubati garu ya ngabana mutuma na ndine irikite kujurari na minister 10 bare bagatungata kire cabinet yewe. Joy ni akuchirite maoni mitandaone mono na ruwa gukinya na ndege kienine gya kinorua Meru bagita maoni kurani igururi ya minister Jomweru a minister baba bakagitirwo Moritani kwa kiumia kimwe muthurumuri ukioringe ni akurikithia na ndi nyuma county assembly ya Meru kwitho ekurukitenjwe Karwetha Kiugo kwa minister Mantojege Miunda Kanju ya Mutuma ni umbite kujura on appointment of the vetting of Ms. Joy Karwetha Karia, the nominated position of member of the county executive committee for the Department of Lands, Physical Planning, Urban Development, Housing and Urban and Public Works, which report was laid on the table of the Honorable Assembly today, Tuesday, the 6th day of May 2025 during the morning sitting. Will as many of our similar opinions say aye? Will as many of contrary opinions say nay? The ayes have it and the motion is passed. Can we get the next order? Nandikenda kurikithio ntupupu muthurwa na arua etho akinyithe muma na kwa minister Mandwa Miunda. Joy Karwetha Karia, do solemnly swear that I shall always truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the County Executive Committee Member of Lands, Physical Planning, Urban Development and Public Works in Meru County, that I shall diligently discharge my duties and perform my functions in the said office to the best of my judgment, that I shall at all times, when so required, faithfully and truly give my counsel and advice to the governor of Meru County, that I shall do justice to all. So help me God. Akiaria ntu awe Governor Reverend Mutuma augite Mwongera Nandi kanjowe maminisa ni ujurite Nandi thirikari yetu ni fully formed na twirende kuritira Ameru ngugi ndiromba mawaziri kwambiriria narua na ndi ningugine
every department is very active. We team up with the county assembly members so that we can deliver development and services to our people. Indi amna bubu agwabageta kwa mukira maritano nekenda bomba gutanguge bwega. Together twin training induction course that will be planned by the COG. Na twin then assembly together twin akanya kauka kuita for 1 week induction course nikenda tumenya ni ate tubatire correlate as a CCM. What is your role? What are your mandate? What are the expectations by the law, by the constitution? The constitution ye can demand of you and other laws that govern this country. Ni ate tubatire correlate na assembly. Bamudia agamiro pakathikira siasa kagitega nonto morto jawe ni witi nambere. No kuendelea kuromba ngwataniro nikenda tumba wiki ya Meru kuraya tukathikira siasa ira chiekuo siasa ikawainda ikaringwa, but don't be distracted. Myself I will not, so I will remain focused to the agenda. Antonia County Assembly Meru mutongeri wa baraba ingi agwakira bakwenda na Minister Baba mbambye gwita ngugi na ninga bana ngwetika cabinet ye go full otonge otigeria. So it's not that how to akinya itume na untorene itume na ofisine bamuraga bakara na ofisine bandenizi bakara na ofisine twetaingira ndire tukathiithirieto no tutu ana siasa kira tuendete muno ne arakarieta kogo tukathiithia ata kabui tukenda rito rya turi bua tukaretia ngavana wetu nyete waziri ito chiomie tukarie ngavana wetu tumuthithirietwa tumutothie mashinani na ete agiukaira na kuma na arua ingwete ngweti ofisi ikuthira twetaingira undi twambire ku Muriuki Weru TV mutirijo kangangi. Hetana mbere kurumira nteto chetu nchokerete nyuma yakagita gati kuraja nkuretere nteto nkuruki. Kambuni yetu ya Rhino Mabati egwethete maguriko kugwithia kiri mabati jonthe. Kenero ofa yetu special ya factory kiri mabati jonthe ja tile profile za Germania tile, Jamii tile, Espana tile, Jamis tile na Roman Jamil tile gauge 28 made. Ara maguricha gwete kuma magana jana na 745 wa kilomita, gauge 30 made kuma 680 na ndene 625 for meter na gauge 30 glossy kuma 575 na ndene 499 ake. Okenda mbeshe shia kushorere goro ya toye murangi turiongire na arua ukenere offers cietu nawe mumeru akiuga murojo na inchoni ukuruba mwato aja Rhino Mabati twethirwe tugikuthondekera mabati kwa miaka nande na tutakuringa nthi turiongire industry yetu ya Rhino Mabati irere kithoka njire ya Meru gwita Ruire kana turingire thimu namba 0729 628199 kana 0740 229609 weka order yaku. Ameru ndewerere mbere ng'ombe gekaragwa. Rhino Mabati, mabati jeto tokarie bieto. Rhino Mabati, do it best on top. Si niliwaambia? Halo? Niletee kama kawaida. Kama sio Kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila Kavagara? Wanaoijua wanaijua, eti Kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya Kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza, na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila Kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha Kavagara.
Kenyatta University Teaching and Referral Hospital bakwatarete na University of Manchester na National Institute for Health Research NIHR iboko gwatoge ni kire screening yotheri ya murimo jo kansa ya mumero bakwatanete na thirikari ya kaunti ya Meru ni kwambiria tariki 22 mweri jojo mwanka tariki 9 cia mweri jo 5 mwaka jojo. Screening iti yotheri egeta na mbere kire cibitari cia level 3 na level 4 ni kwambiria thaa 2:30 cia rukiri mwanka thaa 10 cia ogoro. Waigwa ntomeriete no kuromba umenyithie ungi tugwatanire na tudro na murimo jo kansa nonto bwante tunkurukiri ngathimo namba 1558 ira kuringa ni utheri kana utume email kire research@kutrh.go.ke. Catholic Diocese ya Meru St. Teresa's Region Parish itongeretwo ni Batire Peter Mwiti ni bagukugwata ugeni igongwanerere misara gucokia nkatho kanisa-ini yetu Region Parish Githongo ntuku ya kiumia tariki 11 mweri jojo 5 na moro tuja kuthambe chiche kuthirikiria nyomba ya Batire. Kiatho gikambirire na misa inthure thenya cia rukiri itongeretwo ni mukathe Bishop Sareses Mugambi ure ni Bishop wa Diocese ya Meru. Mugeni wa gitio ni Deputy President wa Kenya Professor Kithure Kindiki agwati ugeni ni mubunge wa gicigo ki Mheshimiwa Kirimangushine oamo na atongeria bangi gukinyaniria moro tojo tumira paybill number 520100 account number 194A2232. Happy Easter, Antoniamo Kada Muskavu wa Diocese ya Meru, Salesius Mugambi na kuanjuta Bishop Jackson Murugara na onja father in charge wa St. Teresa's Region Parish na batiri bara tukaragana bo na Kristo bonde ba St. Teresa's Region Parish na tubonde bawe ndibu bwega niyo kubikanyaka kubwata ugeni kiatonega usokia nkato tariki 11 mwezi wa 5 na nonto kwa wira murungu ne bwega na kujurija nyumba ya